Hubor berkuaidan sesemeja. Ka Holy Trinity parisut nga kalarke de kajingkmen ya kasngi buram ke donut khoitamu Jisu ke balalong haga apho wetri ku jeliu arjar apon riu hapo ka yeng mane jong ke Sacred Heart Church balang sunong la mersiang haga bagi padungait na keleng ke parish kilawan banishim benta shitram u Father Martin Shila parish priest ke sutnga parish ulapin benta ya ke kenya ke kriam haringkat ke jingsen ran lang Father Sambha kendaj Asisten parish priest ke Sutengah parish. Haga negasngi u Father Martin Shilla ula batai syai bakumnu kecing kecing isnei bom jikut jong Jesus Christ kapau haga donu bukhatam jong u. Ula kentui ki pai riungai ban im kat kum gunuksa jong Christ daga bapen kecing yasha bakecing syakri ki para briu. Kene kecing rekhe gasngi buram jong ke donu bukhatam Jisu kelalong kepor ban penskam ya kejingat ban penjan susu i padungai sekadonu bekhutam jong Jisu kabadap de kejing kebalong kedak jong kejing ba kejing isnei ublay ke perthai He